米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。我一直的马古古大棒，上主是我的力量。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。苏阿萨以利姆奥德。Sejak ku safa at sifang sa kafalo at usir. Pitlutlo kamo to niswalan ako itamuanan anini a limuod a maamin. Ta pakalatsar kamo to alo ami jumul ami afas tora sera. Saan? 你们要遵行我今天颁布给你们的一切诫命，这样你们才有力量渡河，占领你们要进入的土地。生命记11章8节。Sarika kau, o miraulay kita tukawas do romiamiar. Nakani mafanah kita. O chitulasay ko ichar ita at sa ay pakaluil to patles ato sa ay pakatalib to karurayan at lemak. Ora saka mitier kita tukawas. Tak liputan ningra kita. Patanutakan atau parihatayan ningra go falujua ita。我们每天亲近主，是因为我们知道自己的力量有限，无法胜过患难，度过困境。因此，我们信靠主，他就看顾我们，使我们的内心得着安稳。Mitolon kita，我们同心祷告。Tapangau o ijer aku kiso, o halam hamay kako amiraor i tiswanan. Mikaput kiso itakwanan saka, ji rihatay ko falutsa ako, ji ijer ko orib ako. Tanutag ko falutsa ako, tala ayaw a rumakat do rarakatan ihkar. 上主啊，你是我的力量，我满心期待亲近你。因为你与我同在，所以我心里有平安，生命有活力，并且有坚定的步伐奔走人生。Pakani i tatamaanay ang nganganutapang ji Yes Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamal no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。